Hi guys, it's Agara Rutke here, Mama Calvo, and welcome back to this channel, to my everyday members, to my everyday subscribers, guys. Thank you for always showing love, and to those who always come back to this channel to watch my vlogs, guys. Nawapenda sana. The D-Day, the final day, is already here. 11th September was the date that the Lord has done it. By the way, nimesimama ku release the tension because this is big. God has done it. I was so excited, guys, to share this with you. I'll shoot prior, so like mapema before I post. I'm so excited to share this with you guys because you guys have been with me through this journey. Mabonde yote, milima yote, tumepanda na nyinyi guys during my lowest moments, during my highest moments, during my happy times, sad times. You guys have always been here giving me the support that I need, emotional support. Wengi wenyu mnakujanga DM mnaniambia Mama Calvo, unajua hivi na hivi, but take heart, stay strong, keep pushing. Some of you mnakujanga tu hapo kuni text, you're doing good as a mom, you're doing good as a content creator, you're doing good. Like hizo two compliments ndio zina to keep going. So to everyone who has always been there, like to kuni encourage, kuni support in everything that I do, guys, asanteni sana. And the day is finally here. So guys, the day is finally here. Premier gang, kama ushaingia, log in, comment with red hearts. You can drop the red hearts. Premier gang, thank you for always showing to this tema premiere video and all that. Now when you're Jafika, waiteni, hey, because this is big, this is good news, guys. Nataka like sijui, but I want you to be the first people to watch this video watu wa premiere, na watu mta watch later pia jueni. Nawapenda sana. I like eating my fans in this vlog, so if you're new here, jua huku utapata mamunju. So guys, it's a big day. This day is just to celebrate God's doing, like to God amekuwa true all throughout the journey. Sometimes mtu feel, hey, maisha iendi, mambo haisongi, but all I can say is with prayers, guys, everything is possible. If you're watching this and maybe you have like your dreams, vitu una wish like to achieve, all I can tell you is just keep praying, keep working hard, because God akisha stamp aseme ni yes na ni leo, for sure he will do it. Like kitu mimi najuanga, kwanza God anakuanga anajibu tatu: yes, no, and wait. But on rare cases ni no. Na God akisha sema no, maybe your situation ilikuwa ikufanyia like ikuwe mbaya sana ikifanyika. So if you want to do anything, if you have things that you wish to do, things that you want to achieve, just keep praying, keep working hard, keep pushing, because I can say I'm a living testimony. Mi ni ule mtu wa, mi like, first of all, mi sipendangi ku give up. Like, imeumana, nimewacha, nini. Mi ni ule imeumana, sawa. God amenifanyia hivi because this is a lesson that I have to pick and use it as a stepping stone to my next achievements, to my next big thing. So first of all, kabla to reveal the big announcement, because najua mkozileza we Rutke unatuwestia time, forward usiforward video, ever watch video ni pole na ni step by step. So I'm so excited to share this with you because God is faithful. He is faithful for sure. But first of all, a girl has to look nice. Najua already nakaa vizuri. Juka skincare nimejaribu kuka follow up ka skin sikabaya, but a girl has to look nice. The whole team is here. I have the Bush Tailor for hair and makeup. My outfit obviously is ready. Courtesy of Chebi Creations. Mliona in my previous vlog nilikuwa nimepitia hiyo maeneo. So a girl has to look nice before the reveal. But hey guys, this is big. Just stay tuned, like, share. Tell me what wakuje premiere again, because lazima hii news receive as the first video. It's big, guys. I'm excited. This is a testimony. Like God can do anything. God can open all doors. Hata ile milango haufikiria anaweza fungua, atafungua hiyo milango na madirisha. So never give up. Never give up. Ukiniona, hebu kumbuka tu nimekwambia never give up. So let's get ready. Hivi ndio nimeamka by the way na dera.
na inaitwaje bonnet. So my outfit is ready. A moment for the outfit. No, guys. Outfit nitaicheki baadaye kidogo. For now, let me make my hair, let me make my makeup. Nikae vizuri, and then tuta dress up. And hiyo big reveal si hapa, like ni our next destination. So hapa niko tu kwa mecheki maeneo hapa ni pale pa kulala, ni nini kupumzika, but everything is set. From here I have to dress up. The convoy is ready. Nimewapea Kenya. But sawa tu, I have to dress up. Niingie kwa gari, nishuke the next location for the big reveal. Meanwhile, you can keep guessing. What might this be? Aki, but I'm so excited. Oh my, I'm so excited, guys. So let's do this. Siana kama mnaija. Kwani inaita Naija vibes. Oh. But hey, si wewe ndio umenipaka eye look, so you know nita coordinate vizuri. Hapana, wewe usemanji kitu tunatengeneza. Tunakuaminia. Wewe fanya tu mambo yako. Sema lipstick color. I give you the choice of choosing lipstick. Nipe two choices, not more than two. Red, nude, orange. Usifunge macho. Nataka kuangalia juu. Sasa Ile moment ya mtu anafaa kulia. Huyu hata ali guys. Mimi gangster. Guys, so you're doing the makeup. Nimewambia a girl has to look nice. So makeup, wig tulisha install, so it's just styling and final touches. Nichagulia lipstick guys. Red, umesema red? Orange? Kuna lipstick Red ya ama orange. nude. Red ama nude. Wewe najua kufanya mambo yako itaweza. So let me shut up and wait for the final look. After look, ni kupiga outfit. Oh, after like the glam, the next thing is to dress up. Guys, afai kuongea hii part. Ongea on my behalf. So guys, as I'm telling you, today is a very big day for Ruth. She's so much excited. Alilala kupanga nguo zake akiangalia viatu kazi ziko sawa nini. So hapa ni kwa lipi ndo namalizia. Aki sijui ni aje ameona hiyo look. Nilikuwa nataka ione kwa kio but wow. Unaona vizuri? Na nilishamwambia siongee guys, mshaona. So guys, na mweka lipstick nude. Juu already simnaona amepop. Ndo asi nini sana. Asikuwa akona marangi mingi. So ndampaka hii juu pia nguo yake ni statement. Yeah, so I decide to do that cause imagine acha tu niongee. Mimi sijui nianza. Bustela anawapea hapa classes chini ya maji. Ati mtu afai kuwa na kala mingi. Watu wanataka kuenroll makeup classes. Uko na classes bado Bush? Of course, niko na classes. Unaona anawapea tutorials. Acha ninyamaze sasa. Unaona guys hata ananisaidia kumuvisha lips. So guys, hold on hapo hadi tumalize hivi. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Tempo here. Ni nywele sasa sio? Nitoe ama nipunguze kiherehere. Na mbele. Ndio nataka kutoa hiyo. Na nyuma. Tulikuwa tusha install wigs, so styling is just
Easy. Najua mnasikia forward video, mnaona tunawawastia time. But I told you a girl has to look nice before the final reveal. So stay tuned. Acha tungare, acha tukefiri. In the next few minutes, tutakuwa ready. Makeup ishamaliza, wig shine, so it's a little bit touch up your styling. Then I dress up, then head to our location for the big reveal. Yay! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. So guys, makeup done, hair done. It's time to dress up. Hey, hii reveal lazima look ikwe noma. Shebi Creation did justice, so let me dress up. The Bushtela ananisaidia ku dress up because Shebi did not make the physical location. So let's tell the outfit and see. Bush hizi zinapanda juu. Hebu pandisha dress juu. Vuta dress kabisa kwa seti kuja chini. Chini. Ama? The waist has to get snatched. Ilionanga ile mimi ya kusnatch waist. Ni mtu anavurutwa hivi kabisa. So, tutafaa kufanya. Iko sawa? Brenda ukianza to show. I'm recording already. Iko sawa? Tighter than that. Alafu utacheck mbele. Uone kama nimeweka the right place. Our outfit so far so good. Iko sawa? So far so good. Corsets, but uzuri ya hii outfit ni very comfortable. Hata ukiketi, kuna corsets zenye ukiketi zinafinyanga huku ama huku. But this one I know it's comfortable. So, iteni watu wakuja watch video for premiere. Na if uta watch later, just know you're a very important person for being here to watch this video, for always coming back to this channel, for always corset struggles, for always showing love, guys. I love you all. Come now, you just join. You're very important to me and you mean a lot and I love you so much. So our ride is here. Ni outfit tu inatuchelewesha. Alafu I'm spoiled of choice. Sijui viatu gani ita fit well with the outfit. Niko na hii gold, niko na hii silver, then I have this. Sijui ni nude. Sasa sijui, but I'll try out zote. Nione gani itakapoa zaidi. Sioni nifike nijipepete. Hand fan. Niliambiwa inaitwa hand fan. Hey. When it comes kwa luku hatubahatishi. Then I have some jewelry over the year. Kitu nilisahau kubai ni hii. But I felt like this chain will just be enough. Sikutaka ku overdo. Akana ako kamedumu sana. So corset ndio ilikuwa na kazi mingi ya kufunga, but tumemaliza. Then the accessories, then we have this headband. We'll try out and see kama itatuharibia look ya hair ama we'll still do it. So we'll try both. Pia nini, stay tuned to suggest because a girl has to look nice for the big day reveal. Guys. Nimemaliza kazi hii. Nishaanza kusikia nishang'ara. Unaonaje na hii? Tutajua pale tunaweza fix kama itaweza. Tunaweza itoa. Hey, but I already feel like my hair ime outstand, like ime pop.
So hii inanifilia ni kama itafunika. Umetana one nywele. Hey, they have not seen. She has already a bow, so we don't know. Let me see. Juu, Guys, you know, tumweke hapo. Ebu nitanwa nione. Like the inspo, this was the inspo. This hey, ni bow. Cameraman unaona aje hapo? Hapo inakaje? Na feel itakuwa too much. Itakuwa too much. Itakuwa too Ndio? much, eh? So we just do this. Because I have this. Hey, hey. But nakukalia poa. Ebu isi. Ama hapo ni mbele sana. Mimi niko kwa theme. Mazee uko kwa timu mbaya sana. Jenda jione kwa kio. Utajiona after tumemaliza wewe. But imagine iko sawa. Acha nikuweke katikati. Usiseme nakuvalisha vizuri, wewe haunivalishi. Ama ni hapo. Hebu enda jichungulie. Oh, yeah. But anakaa poa, si ndio? Sana. Unakaa poa sana. Ah, nice one. Ushamaliza story. Nice one. Haikuwa ulikuwa unakaza it's too much. Ndio basi na. Tulikuwa tumepanga. Tujue kama tuweke hapo, guys. The other one. Oh, so I have to have accessories in the pants. Here is initosha hapa. But hapa ni kama ni kanono kidogo. Nimekula ugali wewe. Initosha. Unacheki. But I feel like here it could be a good idea. But Na hii tieka hapo. Hii sinaweza expand. Haiwezi. But sasa tutoe hii. Acha tuikae hapo. Hapa. Hapa. Hapa itanifinya. So for earrings, hizi. Ndio. I think here sasa ina match na hii. So we can do that. Guys, tunaitwa. We are going. We are getting late but we are going. But si tushamaliza. Nikushuka tu then we go. Sijui kama mko na goosebumps kama mimi but nikishamaliza nikisha step out hivyo. So Ooh, I love the earrings. zaka fiti. Oh, thank you. Tushamaliza. Viatu mmedecide aje? Nivae silver ama gold? Gold, because that is most of us. Niko sure hii nitawezana. Na already watu wengi wananiingilianga, unavaa viatu zikutoshi. Viatu sijui. Ni try hii. Kati hii na hii gani inakaa? Or the nude. The nude, sio? If una feel the gold is too high, the nude works. But silver ndio I work up. Nisaidie kuvaa juu I can't see. Corset maneno is hata sijui partner sijui kwa pigo tuko somewhere fine. So let's finish dressing up. Tusiwaweke sana, so see you on the other side, guys. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be. Guys, ndio nimefika. Tupatane huko. Let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun.
We will always survive. Lion's gonna come survive.